Dipu taralang so KPA calong tim Karbi Anglong atumang buong Karbi Anglong di Katalon Japan Kacingwan. Karbi Anglong Autonomous Council EM Health in Charge Surjorong Park, Dipu Medical College and Hospital along Kahumrida. Nijang Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy along Raikom Sai Kiatung pen Kititang Arpum Kipurku. Karadom kadoka veka cinghon kat news kelang rat doan abang pang pihak pansedami pini Karbi Prime tuma birta long pen nilai sami rani timungpi. Tang te pini Karbi Prime tuma birta ang ton pen arjuita. Karbi Anglong de Katalon Japan non nikep vetlong. Lasi pini Dipu Karbi People's Hall taralang swalong la swaputhak tim Karbi Anglong atumang bong kacingwai abirta nangli. Nini aparman Karbi Anglong de Katalon Ponji lake phai kuni ni phai kre trok pen ni phai kre trok si arnilong non ni cap vetlong lasi mesen pen kisik kedang pameji apan kacingwai padopon kacingwai along CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Bidal Singh Ingleng EMs MACs lapen Secretariat Satum Chetongdun Labang su Katarona Long Chief Guest Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Guest of Honor Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma, Lapen Nagaland Chief Minister Nephew Rio, North East Kedo Tarapan, Karbi Anglong Autonomous Council, Abarim CEM, EM, MAC, Chairman, Deputy Chairman, MP, MLA, DC, SP, Abarim Atum Chetong Dunji Pusi, CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Pachinipo. So Katalon Japan militum kisang momi lapen ke Norris ke doan autonomous council CM fan anda itunda laso Karbi Anglong de laso Katalon long hang lapen ke Karbi Anglong autonomous council long abarim MEC pen cenglok EM pen cenglok Deputy Chairman pen cenglok CM abari MP abari MLA anta hang lapen ang parta abari DC pen cenglok 1951 pen nona DC ki mantang SP ki mantang anta lasomi amai long johang konje pan itu perai pon lapen ang parta me Hemprek district Nangji Pugahan Karbi Anglong district Nangji Pugahan kacepatuk kalidang sasing teron nangkung habi penceng lok Karbi Dobar Karbi Dobar amai pulo kecengsi amai pu penceng lok sensor sing di kaidang di song be papen alang long kacerap dun district Onseng Nangji Pugahan langsung kacerap dun abang kubang kiedum an kidoan tumata kula soal ni kacikimu patuji lang tuhan jome rame ke itu kita kering media man yang kuana man yumi hang lapen ang parame nona ko ke johang pon asama chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma lake chief guest lo lapen ke Meghalaya chief minister Corner sama lake guest abonar lo lapen ke Nagaland chief minister Refugio lata guest abonar lo nona ko ke labangat homa chief minister ta nangai cetong munje phansi lamchak lapen special attraction ya special attraction है सर नोरा Karbi Anglong de na Karbi Anglong de phanke special ke thangas abe itum mangke ladaga bang itu 1951 pen nonan tami itu talon le pin la si talon le de pin lang nam ta belang the Karbi Anglong laso ke seng isi council ke seng le bang 23 June la ke tulo lasi events abang ke la pulino 16 ni bang ke itu traditional events sa homu dopigi chupate la ke heltum la inglong osto khai krip potum do la tum hanan na bang da bang ke dak non ke do na participants unji pa khai tum lang inglong so khai krip potum na chupate dunji pulo la tum bang ke da la tum bang ke inglong osto tum an la ke 16 na misi ni phai kre thokan si pati dun po la pen ke ni phai kre thok siar ni bagel tum han nong ni pipo la pen ke 17 na ni bang ni phai kre thok siar ni bang ke tum da
mai meeting ben jenglok kung saya mai ben jenglok akapre saya yang dengdu sih menang percini. Karbi Autonomous Council EM Head in Charge Surjo Rongphar Bini Dipu Medical College and Hospital along Kahumri Dama Birta Nangle. Non malom dengue akiso pinna anatom kilong abang tulong. Dipu Medical College and Hospital along labang so akiso kacelang bomatum pinna andun. DMC and H along dengue akiso celang bomatum upon EM Surjo Rongphar lape nominated MEC Dr. Mongwi Rongpia tum kilang caridang. Lapen laso kiso pen kimi daprang Japan Dr. Satum pen cingki cingwai tika. Labang so kiso pen kacing rai Japan awareness ta dipon bomlo. Lapen mitang ta kacere pon Japan EM Surjo Rongphar pen kacini pon. Naprang pensi ceng lo, tapi non ke high peak langsung si mandel lo, si pinianian dak ke admit bang ke 34 bulan kalau dak medical college ngomong ada pro transfer starting bang lo, pada me community mana dak admit pen hak ceng pen non an ke 216, mana pasien ke admit lo release lo, tapi non bom 34 lo aku pinianian ke critical isi serius asalnya abis lo, so perangan dulu hakim ke bang dulu. Sistemnya non pinianian dah cawe lalu. Isi lah bang Sofan kontennya pan mangke isi Guwahati pen isi jala MD, MS Pria Laksmi lang bang atau mungkin dah tu lang li NHM director MD managing director. Lang dat itu lah saya lang tu si pingkat produk pini atau tumi pini tak kucing wajah lalu si akhirnya sore mangke isi kontennya pan prevention bang Sofan bang si akhirnya sore dalam si doktor benda pulau lah bang Sofan. Buat tim men serba so kangdang pasti lalu lah si awareness program dak di 2 tahun lo mat bangke di municipal board lapen kapre ka la medical ha so asa tu men cenglok kato kawi awatin kitoi paklemam toy hai ka dulu awareness lo isi la so survey son anta dulu si klem mo la si isi outbreak ponon ke peak lo mathalo je non nang kombom po nang jumbom po si mingdo non keng sir dar dipu pagi dipu area lo halase kiceng aku ke council colony district council colony dom dolo council office long staff tum si pulo PDC colony ang pulo ta nono mangke express jam lo mangke la dipu awatin nanu tu penta case nang li bom lo mati kasi non mangke indang uru yo langsung si pulo ha kasi la ta isi ke kalau citim pen apa si inura menit long ke 2 menit mati mana ke cek tang la ke kitu tang bang tako long pek dam ka hada iria dam po hada ka walang pan cek dulu terus ti man ko pek cek mo sana mang indang bom lah masih keceng si ai ahur bang ke karang lo council kurni da dungai long si ceng teman-teman bang ke almost all work da penda admission da dulu program si tu doktor tumala man sini long lah lalu teman-teman memo pen han lo la precaution so measurement aphan mane municipal board lo da John Director Health Service lo pen ko da medical college kadu ben selang pen so awareness ke pipen so kado ke chini ke nang soddo pulo so chitima hak min ke chitim han chini long lo te daksi prevention bang adolo ngulala si ning thelo la non anisi ini ba hithi ruyang mong pen nang jumpu pusim sal sir ko kopi ko son pen sila po an dengue ki khailong ra lo sir la ku doktor le panengi na yo yang saya kira ada di rumah dulu dengue kesu lagi citim pensi kandang pulau mati kalau citim kan kandang ini pulau tangke virus ke lagi apa nanda ini kan dulu lapen kapre ini cuma dia long kapre kati malong sudah virus ke bom lapen muni datang si lagi sedam sewang ulung mati lasi virus agent ke pon ke lagi ini kan khang ulung ke pon ke mana sita ini kan ke khang ulung bangke lagi citim apa citim apa ke khang ulung pulau tangke citim konat pensi la bangso citim atau asu nanti citim konat pensi nangke cam lagi source lasi asu kangdang i pulau tangke ke main reason do po lagi la bangso citim nanti pi yedim ba nangke plang yedim source abang si ili tumlong itu do ota hai po labang so ke dam tang chiklo jon yang bong pa tu nane langa chiti do ota hai po ile tu marketer langa keter non ba puja ru ya hot ke bang har be jang ulo ile tumlong aku khala
टायर लोग तो जी फ्लावर पॉट तो हो लापेन ला नारिकोल ला थे अफार तो माहू लहाय तो लोग लांग चित्ती चम चम तो ओजी मा दे दे पसी लहाय पेन पसी इली तो में थांग चेरे पेन लो लगे इली तो में थांग पोंगे पोंखाय पे थे बेटा का सफा लापेन लहाय माने लांग चित्ती दो थाई दो पोलोतांग ते के ताई मते लांग सी ना पखरें डांग salam su dingku pan phere ka phere lapuson tum kar dera to nek pai dong ka phere lapuson do hela se phere tignang ji mama phere re ta chogi so इली तुम ना मत लोग आन पेन के अथरे हो नहीं जी के का Viral bangke specific treatment available si. Kopi ma symptom ke doma lasa symptomatic treatment ma si claim nam po jang si temperature dop lote paracetamol pen cheng no kadu we treatment kori nam po la pen ki jun lang bang pa jun unam po la sologot ORS la pen hydration la bangke important ho la histamin dorkar lo la pen alam phan la so usu phan bala so kong air phan stami mosquito net dar lo si binai duma la so chitimang so usu bala so kong air phan ke check pen ako kapre phan check det pustami lata dengue kilongji a chance phan to koklo lahai bange kadu be bange chire nang kokko la pen ahem te bokterai mo pen stame doctor dhoram ti mus stame than lo je hema dungrai bangke lang bangke pa dolong nang ni dat nang ko ekdom pakring nang ko bang thira son si dinang kokko pipot ma las chitim jo ati kipati bangke lahai lang akter lahai long si kipati la pen lahai pen stame mo la so female ladies mosquito ke lahai pen si chani po pen lahai pen stame dengue stame anso se spread pola si dong si outbreak bang litum khang nei prote ipam apran ta kapre de adim Delhi punoi Bihar punoi apran ta la son dengue outbreak la anso se difu ke lan outbreak kalilang non mat ke kapre di anso se outbreak dolang kudak sitami la son chitim ati patite det la soban ke khang pen matsi dengue bang ke khangun lo la sila son thota a step pen measure la dax tami dopo pen doda prang po pen already cheng lo patumi to ve sitame meeting dolo pen non stame already community level punoi ba kapre a levels tami ilitum official health official tu mangke lut pang cheng thank you Kedam tang GT ni phain korapli anarlo pang thek kititang arpum Meghalaya pen nijang Karbi long ahoyalong pang thek atum nang kipip jok akithi abang arpum puthot Assam police atum pen ki phurpon thwa birta kat news ase malong birta nangle Hamren Police District pen Deputy Superintendent of Police Nayan Burman Lapen Hamren Police Station pen Officer in Charge Pintu Pathak atum Jalensi Langhem Phi Dado Langso Arom Akung Along Kidam Tang Chiti ni phain kora Priyanalo Meghalaya Anathu pen pang thek te amuni datum pang thek kititang arpum nang kipip jokajok puthot phai kuni ni phai trok ada por phai market apor malom kipur pon twa side kede Perang kiaton pen birta kirip dunlong ahut anke kititang arpum pang thek thelang lapen non Dipu Medical College an postmortem asaya phansi ponpo Lapen gonta toksike prahini an kititang arpum kapang thek chia phan kititang arpum biji Lapen tangdet si district magistrate atumalong pen lamtoy NC kenang phut asai anta deng pon thuji pusi OC Pintu Batha pen herang kiatuma phan pachinipo তো আনন হিচাপে এই কৰিছো হয় নহয় কাৰণ আমি আমাক এটা যেটো দিছিল আনন হিচাপে এই কৰিছো নহয় আনন হিচাপে আমি এটো হে কৰিলো এক্সাম কৰিলো এটা আমি এটো PM হে কৰিম PM ৰ কাৰণে প্ৰথম তাৰ পিছত আমি 72 আৱাৰ্স প্ৰিজাৰ্ভ কৰিম ফৰ আইডেন্টিফিকেশন আৰু যদি কোনো ক্লেমেন্ট নহয় তেতিয়ালে আমি ডিসপোজ কৰি দিম এজ পাৰ প্ৰসিডিউৰ এটা আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেটৰ পাৰমিশন আমি ডিসপোজ কৰি দিম Kedam tang niphai phoarni Dolamara Police Station kaparlo PWD Road Dolamara Rock Dak Arling along ihum sangkipon LP truck kachingkoi Dolamara Police Station kaparlo Dolamara Lem Salong sangkipon bong ihum LP truck kachilenga towarang bong kachingkoi LP truck number AS09C4407 pusi pangtheklo Dolamara Lem Salong sangkipon bomahut Dolamara PWD Road Rock Dak Arling atu kekek pikajok sangkipon bomahut jingkoi phitlu pusi birtalong Lem sasang bags pharo isira trokep andu laso kachingkoya long kithike jak lapen arenga hukiso atuma bina Tangtenon malam so pora phan birta mo ingtong iksina
keme birta keme nangni tumapang isi birta keme dong si nangni tung hem ta chukim jiapan phon mohortar kelong jiapan kiri ta siksat dopok pulote ili tung Karbian bongpen kang pucheng apulat MS Hanse Brothers Hardware along hummi damit no Ladak nangni tung hem ta chukim jiaharmu ang ton pen long igji Lasonsi tin electrical items light bulb ceiling light pens board nails plumbing pipe rope coil putty ready-made doors syntax tap wash basin pen chenglock kapre kapre ahamu sitame long igji lasi humri iknok MS Hanse Brothers Hardware adim lake dongmukak samilang sorot near petrol pump Karbi Anglong An so say katini tuji of panla aver kipi anambara lang humrik no. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihin mo pit puthot birta long wang tweak long. Duarbagori Bizewa Mandal Committee atum pen first executive meeting lapen perangkia may paikuni ni pai poarni. Director Moniram langni auditorium holalong kapitopon. Duarbagori Bizewa Mandal Committee atum pen Director Moniram langni auditorium holalong perangkia may patopon. Lapen keching si executive amay kapitopon along may pu romanteron pen kachipahin pupon amay along Duarbagori VDC Chairman Sir Koi Rongphar EK BJYM in charge Duarbagori Prabhari Sir Singh Tiso is Karbi Anglong BJYM member Protein Tiso VDC member Zone Kathar Protima Rongpharpi Lapen Manpeng Kidwatum Setongdungsi first executive meeting Duarbagori Mandal Committee Atumpen local MAC Mate EM Richard Tobiaphan Akero Piponsi Mesen Pen May Pachutpo Duarbagori constituency along Duarbagori youth atum ma BJYM lake BJP youth wing pusi chipulo pini ladak nitum executive meeting dolo lapen nilimen ke sarsing tiso ne general secretary BJYM is Karbi Anglong district committee lo pini ne ladak nang chitong ise observation ai sab sin nang chitong lo lapen Duarbagori long in charge of banke nili phansi nang pekpolo district pen lapen co in charge of banke lapu nili dungdolo lapen ladak Duarbagori along Juwa Morcha a president alang literon sangholo pini laso executive meeting pen nili ka thekte kanglong nili observers ahin pen ateng pen ka thekte kanglong pulo tangte ladak Duarbagori along a Juwa Morcha ingtang upuni ningje theponlo lapen Ladak pini ne attendance ke ana teng pen pulo tangte youth atum jitu la pini ke nitung executive meeting laso executive meeting ke nitung ke public phala an pule ke hangji ya program kali lage jitia ba ladak leader pu ka chikrong ma leader pu ke chiman latung si pini ke ladak ching tong chaji lapen laso executive meeting along ke je athepi si nitum chingwaji athepi si chithanji ye Juwa Morcha koson si claim ji ma koson si dami ma lasi chithanji lasi pini ateng polo tangte nil tum attendance ateng pen polo 95% ke pini attendance do dag youth tum lapen nili si bang ladak Duarbagori homosti long isi ka chorot kangtung do labangke je non mat MEC mat EM alang li sir Richard Tobi alang youth tum pen isi corporate ki do thek ajoini si dag youth ingtang lo ni ning thepon lo lapen la an se alang youth atum long an se corporate dun lang an se chirap dun lang pu bangta ni ning thepon lo lapen non Yuba Morcha atum isi circular pilo district and circular pilo Mondol committee afan circular pilo lasa circular ke apuling team dan itum committee sengji bang phokep committee sengji aprang na kiseng tang dolo laso kiseng tang adim bang non reshuffle proipo se pini nitum ka chingwa elam thegela hello nilitum nilita penengsi first time lang BJYM long mondol president ke lasi nili
cicak lo je ju last time kita tang ansu si nilitum tam claim on po nitum sondak si nitum mesen pen mane nitum sondak si local committee nitum non la so within la so mansong nitum humridam pen nitum sondak si koson si nitum ongdung mane juneng ansu se nitum koson se nitum koson se BJP che bahai nei ma nitum koson se vote long nei ma nitum la hai puthak nitum local committee nitum dam pen nitum chethan nam po chingwai nam po la si nitum la hai si pini chingwai pon lo la si nang media hoi ke pachatha kangtung mate ke than kangtung ge la halo ni tum mun an pen chepang tang mon po sonak si choro part pi lo ni tum em local em sa Richard tok bi phans tami harang li tum ni tum han po an mane kuson si conversation ni tum pen alang li ni tum youth tum han alang li tum han important nang no apa ni tum tami alang li phan sondak si ning chi theu ni tum han sondak si kibang jilang ani anda me ni tum han initiative mate ni tum han importance nang en pon pu bosi ni tum alang li phan ning chi thepon lo Tangte pini Karbi Prime tama birta bangke lapangsi kangton iklo 2 me thak me kurbang thu